Kajala Megalia kadai kajala kabai fair na kiwe pat kijala hakaba ka kanthei kayo ya ka jai ka khong bat kaba fair hakabai dei bat kiriti kidusur habai nu jo bat kiwe di kijala kumta la da ka chingthmu ka sarkar India ban pentrei kam ya ka uniform civil code kadai ban plaj bat kam dei satya ban trekam namar ba ya ka la ka dup hapo ka kshatri jong ka khrnit ban rio ya ka ni la pen pau do meli ka Bharatiya Janata Party ubami khmat ya ka 19 South Shillong constituency bat habai kren bat kilar pthai kubor ba sanbor sulai ulong hadien ke jimir jimut bat kipai ba nong kersan ka party kilarai ban pha da ka jingtho so justice Ritu Raj Ashti ubade chairman ka law commission ban pensngau so u ba kumbala pelaj ban pentri kam ya ka CAA hapo ki jalla ki bahap hapo ka jingkhmi ka khrnit ban riau kumta la da pentri kam ya ka uniform civil code ru dei ban pelaj kumbala pelaj ya ka CAA ngulu na kalian juga sel government implement ya ka UCC ya uniform civil code beberapa hari abang laya tay ba bagi nong kerjaan di laya pej bahaya ki wat la kadang don tengah poka tanggal notification nomba ju chairman law commission tempat pej poka komiti apa parlimen begini discuss tempat tip bagi details buat belum malagum justru kalau mbak ngiyang ne apa Megalia apa North East ana posted ana jelas juga kalau mbak yang ila la kudup apa section the constitution kabamut kabakongsan yang tu kalau mbak kade ban yada yang kirat pa te kila bu kerpang ni apa kata ka umbrella la ni kata sti tu ka section nomor bakarukom im gurukom bam gurukom di garukom kata culture kajungi gaya hair bapa di wi de kuberno po ni sti apa dia kumbalong ka CAA hal kapur ka ba ladon ka kila notify berteri kami ka CAA dan kalian kejonga kumu nomikmat atau kapur apa ya ru Delhi ru bandra memorandum bantun bor ya ka office jong PMO office mereka office jong prime minister ngalai kedua markhmat yo Amit Shah ji minister ro kan hak bai de CAA kalau kumju ka ba ni kuah bakanum penteri kamban exam dari banwen ya ka napok sexual area mendeliki jaga ulung kejungi ke pasti di lajungi bat ya accordingly hadin ba ngalaya lemba jong chairman jong Kanada Dr. Himanta Biswa Sarma warau chief minister jong Assam ubare ru chairman jong ka BJP jong Kanada ngalaya keren sabadu nang tu uru la recommend bat ngala poi bat sedo deli tunju yang komentaru hari mengenai pej bah bagi di nomor can gitu kan ya study bah kadang UCC kami hap ni makalam kita ya ka customary law macam ni customary practice ke bagi orang nadu ka kami yang sem ka kam songha songman karkum im ka bam ka di akor burom ka tibri tiblay bentar ter te kam tam ngi li je bri ko de ka kerpang bah ka kamnya kaba ini follow lah ni ya ja ta material system akaba ni burom ya kami ni aja cakap kubi ni aja cakap saya sekolong kumi tak kaya PR ba telada penteri kami di UCC kan kata sibun dopiong di Kibalang hagi balang ba PR kita ni ba ya ki peniat ko apa Kibalang kibatan apa Kibalang dan di bomde apa balang di betul nak nyam tenrai di peniat ho lembaga komite juga nyam tenrai pekumtar ter te ladakannya ke UCC ke terekam kumut ke snatch we no ya kita ki kirukom praktis ada dia di balangnya kepada ya ki lagi bomde di balang kristal mot karukom sensal nah hagi nodo ki dorbar song dorbar sim bentar ter mungkin suku liberty kecil lalu jadi begini sencar lalu dan ketat aneh bagian ketat semua dengan ngasuh long concern bahaya kan te hadin kutu ngilaya rai hari ski ngilaya song bat menin hing lapen ngalapa ya ka city syau Shri Ritu Raj awasti bolong
chairman jangka Union Law Commission te ngalade veteran lu Dr. Himanta Biswa Sarma te urulong ban pai city te kang buku balong ga CEA nak yang jong uru kumu chairman ngayo ekran menin barang la batai u ban apa ga city ta ayu tengah ada bosok usau yang ga city kana yang uru urulong whenever I go to Delhi perselingan yang jorang sa ekran Dr. Himanta Biswa Sarma te kalau kita bersetunat mabagi chairman ru badai na po jumana ka NEDA North East Democratic Alliance ke pengiran aku ga hal juk satri kasuk bahangi nama ba udan mau lagi dulu ki issues concerning ya ki issues ke bakta hai jala but kat kum ka parti BJP ka bakabanga kum MLA juga BJP ngaju ya lembah with due consultation batu Dr. Himanta Biswa Sarma yang awit ba burom ba berkat kibaran ki issues ki bala ki badehi ki barang genuine used to take up through number one very powerful they hopefully ba kadum sab age kumbukalong ay CEA kalong success bakadum mereka mapo kecil area lani ki jaga rulum gijongi batkanero kalong kumjuhi kabangan dia fight tooth and nail, but hopefully jika kan baru Dr. Himanta Biswa Sarma menenru kalau keba IMCM keba uru don gaji sokia kalau jangan ni keba ngalah ya tu ukti bah nama udah apa berarti nasa mungkin baik ya ka rezeki itu ni hasil hopefully bah kan salong kumju ini bahkan long exempted dapat kasih ke juni very soon akan diisi ngalah persangru ban bopor with issues kepada ya state di Merauke agak beda konsumsi agak beda issues ngan salit diri ngan sayo ya kan yo buat appointment baru chairman juga law commission ru baru union minister juga baru dengan city ke pengalai pun deh ngelapor poin so chief minister jungi Konrad Sangma ji nang taru baca i law minister juga state jungi i Dr. Amperin Lendok ngali Delhi bandra bun ki issues ru agak bade ya ka ILP ru ka tu ka bangamju klet ka kabaradon lupa apa dari ki jonga ka bade ya ka naga i schedule ru tin kasi ka der ko beci don ka apa dari whenever bangalit kini ki pending issues di badan kam kumka jadi kumka jela jungi kalau ba ngam juklet pan remind pan ai remind whenever ngam jupen sab apa pila alik selu Delhi tu mungkin di isu sebelah tu poka dari jama ba orang asira kum reminder tadi kilong kim longru but still it is my duty bound ko ba ya kini ki issues ke bangla initiate labun bun sedang lawat lakin pat kai kamru nre nganum pat sab ai ke Delhi kini baro kan keep on reminding the central government. Kadau kemdong kan gisong ba the mata will be look after the mata. Terkom tai. Yung minsan ya hoy bok ai kami kilanang proses ini kam teban banong ya ba urong ni patyo juba berumentar. Nang kadau I keep on reminding them whenever I go to Delhi.